belakang Kak Irma. Nih. Itu Kak, nih Kak rumah yang bertingkat nih Kak. Kalau kita berdiri di atasnya udah bergerak. Tinggal runtuhnya aja lagi. Subhanallah, ya Allah. Tangkap baik. Pak. Hei! Ya, ini busuk. Tangkap. Ya, boleh kan wahai. Wahai abang. Wahai bang. Banjir bandang. Faham li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambi. Banjir bandang. Komandan di lokasi ketiga di daerah Payatumpi. Di rumah Pak Gecik ini kan. Subhanallah. Ya, mobil. Subhanallah. Ya Allah. Weh.